kwakunyaka 2023 lapha ngayi4 November intokazi uLwandle uNkoni lapha adlala khona ingoma enhle kakhulu ethi iParis lapha baba busy ku-YouTube, social media, TikTok encoma abantu ukuthi na ingoma yeqhawe asemdletsheni ngisho lingekho iyaqalaza. Lo spin-off nawo wakwenza lokho, angazi noma ngonyaka olandelayo or the same event 2023. Izolo sesibona bani ke uJumbo lapha udlala ke ingoma kaKhuzana wayidlala nje ngendlela ayidlale ngayo. Kodwa ke lokhu kusipha isifundo singabantu ukuthi thina singabalandeli kahle kahle sisenkingeni sohleli nje sigijima nezindisho asazi ukuthi sowela kuphi. Uma sikhuluma into or sivumelana nesimo esithize ingoba kusuke kusenento ethize elaya bhala isikhathi leso. Ngiyakhumbula nje uKhuzana kuyijoke leyo nto leyo esikhathi kwenzeka uyakwenzeka noJambo naye or uJumbo sekumele abe yijoke yini naye umnazi womcimbi okumthandeni angazi. Kodwa ke thina nje singabalandeli sisenkingeni siyogcina singazi ukuthi yiphi into esiyifunayo or yiphi into thina sifuna yenzeka ngoba thina sivumelana nesimo lesi esihamba nathi ngaleso sikhathi leso sonke. Abekho abalandeli aba-right, abekho abalandeli ababhedayo, sonke singabalandeli senza into efanayo. Sithanda into ngoba isuke isahlekisa isabheke komunye into yayibona nto leyo into ezalayo lapho. Manje ke ngiyazi ukuthi kukhona abalandeli abazoyithatha ke le video beyiphinda phinde bayidlale bayenze kaningi ukuze phela begcine becasuka laba abanye njengoba babekade benzile nabo ngaloya nyaka ka2023. So uyabona ukuthi into amaskande lokubhoka lokho into ongeke uze uyitholisise kahle ukuthi kena inhloso nqangiyayo yini kusuke kwenziwa yini ukuthi ke ibhokana abantu noma kubuyiselwa induku. Ngiyakhumbula nje lapha Khuzana kwi-event lapha eNongoye abantu kwakulindele ukuthi angazi ukungena abantu bacula ini angazi noma igoshi yini khona lapha kwagcina ngacula ngamuntu. Abalandi baka SK waseyayifaka lento SK ezevideo ngo2019 bafaka ivideo ukuthi nawe waposta nje ngo2019 le ongoyo abantu becula ingoma yakhe angazi yayithini. So uyayibona into leyo ukuthi kahle kahle siyagadana ama mistake ukuthi wena wenza ukuthi uyabona lento leyo unothe umcimbi angeke aze ayihlele imicimbi ngoba imicimbi ifuna ukuthi akudunisise amanye amadoda. Uyayibona nje lo nkulumo ebuhlungu kanjani iyalumela lo nkulumo leyo kulabantu ade behlela imicimbi wesikhathi leso bebefila kanjani ukuthi shuthi igama lethu lo muntu usuggest ukuthi senze kanje. The same person today nayo seyayihlela imicimbi neminye uzoyihlela beside lo okuyiwona wona ade uhlala khona izolo nge3 kaJanuary. Uyayibona into leyo bakujabulela lokho abalandeli bakhuluma ngakho beyiphinde lo nkulumo leyo because yayisakhomba omunye umculo kaMaskandi odelelwayo isikhathi leso. But now siyabona ukuthi okay umcimbi yahleleka phela uma unemicimbi kunemali ozoyithola ekugcina kosuku kuna something ozokuzuza and uyakhula as umuntu because into oyifundayo business wise ukuthi yini business ukuhlela umcimbi ukuhlela stage nani uba aware yabona uba empowered ngeinformation uvele uzoba interested nakwezinye izinto ukuzenza qala kanjalo. Kodwa isikhathi kusabhizi uKhuzana inkulumo zayingasho kahle kodwa engizoba nje ukukhuluma ukuthi thina singabalandeli sohleli singazi ukuthi mhlawumbe sifuna ini vele uma into isishawa umunye umuntu vele sohleka especially umuntu uma ukuthi iyakenzeka lento komunye umuntu umculi nahleka labo bazolindela hayi siyobathola nathi elilanga ilapho bazohleka khona. Engingakusho nje Jumbo umnandi ingoma siyabonga ukuthi uyiperform futhi uyiperform emini kwabha abanye bebekwazi phela ukuthi bekhombise ukuthi bayakujabulela lokho phela bayeqhaweni labo abantu kodwa sibonga ukuthi uyidlala lo ngoma leyo Jambo vele ke Khuzana ke ingoma zakhe ziyadlaleka azinankinga and futhi ke abantu bayithokozela kakhulu. Nisale kahle.